Pozdrav ekipa, evo nas na domu, ej. To je smo ispred fine zapravo, da budemo precizni. Rekao, vadi nam bankomat, vadi pare. Evo se teška blokada. Uglavnom, evo nas, još jedno zastavljanje, reški rock and roll, pun je dom. Uglavnom, evo šta radi elita na domu, jedu ovdje burgere. Imamo 3 benda večeras, 2 puta se minja line-up, neka nam je Bog na pomoći, valjda se neće opet promijeniti, 3 puta bilo ipak previše. Čeka nas Bednja iz Varaždina, Narkotik iz Splita i Zimogroz iz Dubrovnika, 2 puta u kratkom roku. Neka naših Dubrovčana, ljudi stvarno ima, okupili su se u povelikom broju. Ovo me vraća, ali... Ruša, kako ti se čini dom večeras? Jel te vraća u mlade dane? Neka, ideš unutra. Poslanica! Aj. Gdje si Rama legendu? Ti si Lino! Kako si? Čekaj. Bomba, sviđa mi se kapa. Jesi narodu pokazao kapu? Jesi narodu pokazao? Jebo narod, dođi malo da se javite čovjeku. Reci mi, jesi li danas metalac? Aha. Reci mi koji band ćeš podržati danas? Zimogroz. Aha, odlučila si biti Blacker. To je to. Hvala ti puno. Evo, snima. Sad si pravi black metalac. Di bižiš, alo? Stani blizu njega malo. Jeste li vas dva metalci? Najveći. Evo ovako, šta mislite o sceni u kocki? Slušaj, ovisi koji je program. Jer ima ovisi programa koji su mi dobri, ima programa koji su mi loši. Pošteno. A ti, Karlo, šta ti igraš? Što se mene tiče, kad je metal... Priče glasnije, bogat televizor. Što se mene tiče, kad je metal tu, i ja sam tu. Ovo ostalo, neka dođem, neka ne dođem, ovisi o ekipi. A reci mi, radi kojega benda došao večeras? Ja sam došao jer me Antoni zva, jer je rekao da je metal tu, da navratim i ja, pa sam navratija. Ali hoće ti biti black metal, ne? Hoće ti biti teške note. Hvala Bogu. Duple bez pedale. Daj, riješi mi se ove čaše ovamo, da ljudi će početi mi zapijene. Ovo su jako generični odgovori, ali i vas ste generični, tako di bižite sad? A zapravo nemojte reći ko zna... Ti biš od nas? Ne, ja idem put tamo, jeste mi rekli da dođem tamo, hvala vam na lijepi odgovorima. Čekaj, stani, alo, ovo ti je brzo potezno pitanje. Iran ili Izrael? Niti Iran. Prošli ste teste. Metalci, to smo mi. Ajde, odjebi. Pičke. Šta hoćeš? Znate šta, slušajte me ovako, imat ćemo... Lino! Jel ovo poslanica? Je. Dobro večer, poslanica. Čekaj, stani, jedna do druge nasmiješte se. Prekini mavat. Tam nail. Hvala vam puno. Jeste li došli na koncert? Da, jesmo! Zimogroz, jer ti nisam došla na koncert, volim Zimogroz! A jel ti? Ja sam došla samo ko potpora, ja obožavam. Ti obožavaš, ti si vjerojatno slušaš rave, ono ili? Da. Reci. Lino, te mogu pitati nešto? Javno? Da. Može. Znači ovako, mi dilimo letke za njenu radionicu za reciklažu robe, jer bi mi to mogli metniti u video, ako ne, nema problema. Čekaj, stani, daj. Imamo crne i roze letke. Može oba dva. Ne, daj mi crni, bolje će se vidjeti. Može crni. Stani ovamo. Stani. Miruj. Dobro, čekaj, to tvoje? Da. Sad ispričaj to. Ok, znači to su radionce za recikliranje robe, znači doneseš svoj komad robe, jedan ili više i onda umjesto da ga baciš, dođeš tu da ga preurediš. Ima šiljaka, bodlji, rupa, cvitića, prišitaka, bilo šta, odeš kući lipo s novim komadom robe. Hvala ti puno, čisto za one koji ne znaju, roba je odjeća. Da, odjeća. Mislim, da pitaš, ne znam, Makedonca šta je roba, oni ti ne znaju. Ali sad će... Odjeća. Ne, ovo sam čisto nadoda, zato šta... Sad svi znaju. Hvala ti puno. Hvala tebi. Viktore. Znate, smiješ se. Evo, na smiješ se, budi lijepo. Viktore, reci mi, koga podržavaš u otvorenom sukobu između Irana i Izraela? I zašto? Oba dvoje, šta da se pobiju međusobno, jel? Tako je. Znači, ovo je klasični govor mržnje, jel? Ovo je sama srž govora mržnje. Ja navijam da Iran što više Židova ubije
i navijam da Izrael što više muslimana ubije. Znači, želiš totalnu evakuaciju, ali ne van prostora, nego u prostoru. Normalno. I podržavam Ameriku da što više ubije. Dobro, oni ne diraju Izrael, ali diraju Iran, tako da isto samo nek nastave sipat one bombe po njima. A šta misliš o Saudijskoj Arabiji? A jebi ga sad, ono. Šta ću misliti o njima? To je glavni saveznik uz Izrael Americi, na Bliskoj istoku. Njih očito niko ne dira isto. Tako da... Ko sa džavnom tikve sadi, kako ne kažu, da? Tako me možeš o svima pita šta misliš o ovom. Ne, ovo je bilo samo radi. Samo Iran, Izrael. Pošteno. Reci mi, jel te interesira koji bend večeras? Koji bend večeras? Iskreno, čuva sam gdje danas kad sam pogledao na stranici šta će svira. Pošteno. Sviđa mi se tvoj iskren odgovor. Nemam pojma. Pošteno. Za bude, freestyle. Freestyle, to. Evo ti Mašu i bit ćeš poznata. Celebrity. Rock and roll institucija. Evo me, stiga sam. Maš. Šta ima? Radi kortišan u kamera. Koji oblija jezik je? Nemam pojma. Kad će biti opet tvoje neke kreacije? Za par mjeseci. Pošteno. Evo ljudi, najava. Ovo je najava, uživo. Čućemo se. Evo, da ne kažu da te nikad ne promovira. Hvala ti puno. Maš. Čekaj, ima jedno pitanje. Hoćete li ući unutra? Radi kojega ste benda došli? Kažem, radi kojega benda ste došli? Bednja? Sve. Da, osnovno sve. Pošteno. Hvala vam puno. Naravno. Alo, metalci. Ana, smiješite se, daj. Evo ga, sad sam. Neževiću, reci mi radi kojega benda si došao večeras? Radi kojega benda si došao večeras? Čak, ko svira? Ko svira? Narkotik. Da, to čut. Srdela, za tebe ima jedno drugo pitanje. Ja znam da ti slušaš samo kamere, jesi pička. Evo ovako, ovo je brzo potesno pitanje. Iran ili Izrael? Drama. Nijedno ni drugo, oni i bypass između njih. Pa evo, pošteno. Bypass, braj. Slušaj, za sad niko nije da točan odgovore. Hvala ti na ovome. Idemo čuti Gogija u drugom izdanju, to želimo čuti. Ko misliš u drugom izdanju? Koji gode. Kad to je Gogika? Pičko, pijaću do jedna. Rocker, to sam ja. Aha, Ema i Nea, ovo su... Da, ti pišiš vrati. Pičko jedna. Te mogu pitati jedno pitanje. Može. Radi kojega benda si došla večeras? Jebote, čekaj. Jako je dobar i moram odmah ću reći. Jebi ga Zimogroz. Jebi ga umije nakon treći put da ih vidim live i brutalni su. Tako da, ako iko je Zimogroza ovo vidim, brutalni su, tako da... Vidiš, evo ti čisto jedan sneak peek ljudi iz Zimogroza gleda u moje videe. Ozbiljno, tako da očekuju poruku u inbox. Ajde, ti ćeš ti... Može jedno pitanje. Reci mi, radi kojega benda si došao večeras? Pretežito radi narkotika, Bezdan nisam vidio, za njih sam uzbuđen, ali... Misliš Bednja, da. Ali vidio sam Zimogroza u Extra kad su bili su brutalni, a narkotik još nisam vidio i dobri ljudi iz benda su mi rekli da će ovo biti fest i po. Ja vjerujem dobrim ljudima. Hvala ti lijepa na ovom odgovoru i vidimo se dole. Samo deliri, samo narkotik. Piše ti narkotik na mac, ne piše deliri. Konj. Alo, ne vriđa ljude ovam ovdje, ne vriđa ljude ovam. Opet ti. Evo me. Tamo ne smije snimat. Mi nismo maloljetni, nemaš potrebe snimati. Zašto ne?
Koji si ti bende? Daj mi jednu najavu, daj mi jednu najavu. Stavit na thumbnail. Stani, alo, hoću, evo najava jedna. Reci mi kako se osjećaš ko predgrupa Sarkofagom? Bolje od tebe. Ono nema veze sa mnom ljudima. Put kurac mi se dalje ne diže do njih kristala. Hvala Lino. Neću više ništa uzima od tebe. Pošteno. Hvala ti na tom odgovoru. Da vidimo kom je tamo, čekaj, mora ići one ljude, ovdje. I ti svi dalje si maloljetan. Ajde, evo, samo mašite. Hvala vam puno. Maši, bit ćeš poznat. Pošteno, izgled ne žele biti poznat. Rocker, to sam ja, evo za kraj, hej. Evo ako za kraj, očekujem, evo. Aj Maši, aj. Ćao! Strpi se. Reci mi, jel ideš unutra? Naravno. Radi kojega benda si došla večeras? Narkotik. Pošteno. Evo za kraj. Najava za idući koncert, da čujemo. 21.3. sljedeća subota Čopor svira u sklopu Super War festivala. Ja se nadam da će nas biti dosta. A inače klub Kocka. Da, klub Kocka. U Splitu. Da. Mislim, nema nigdje Kocka drugi na svijetu. Splitsko-dalmatinska županija. Splitsko-dalmatinska županija. Hvala ti puno. Želim ti svu sreću i nadam se da će Super Val proći dobro. Aj, evo, napravite odjavu. Mašta za kraj.
Bleeding.